Mwiriwe neza, turabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Nk'uko rero abantu benshi bakomeje kudusaba ko twazabagezaho abanyeshuri bahize abandi ku rwego rw'igihugu, ubu ngubu rero bibaye ngombwa yuko tuza hano kugira ngo dusubize bamwe mu babajije icyo kibazo, ndetse nawe utarakibajije ubashe kuboneraho, bityo nawe ayo makuru meza ubashe kuyamenya. Bamwe rero baratubajije ngo ese ni abanyeshuri bangahe babashije gutsinda ku rwego rw'igihugu? Abandi nabo bati bize hehe? Ese ni abahungu bangahe cyangwa se ni abakobwa bangahe? Ibyo byose rero ndagira ngo nk'umwanya mutoya cyane nze kubikugezaho, ndetse nguhishurire n'ibindi utaruzi. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo, tuguhaye ikaze. Uze gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza nk'ibi ngibi tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nuza kubona iyi video uyikunze, ukande like. Niba ufite n'igitekerezo uze kucyandika hasi muri comment utubwire icyo twazakoraho ubutaha. Reka rero dutangire. Nk'uko rero twabikomojeho, uyu mwanya tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abanyeshuri bahize abandi ku rwego rw'igihugu mu banyeshuri bakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri abanza P6 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024-2025 dusoje. Tudatinze rero, ubundi abanyeshuri bahize abandi ku rwego rw'igihugu ni abanyeshuri 6. Umwe akaba ari wagize amanota ya mbere, naho abandi 5 bakaba baranganyije amanota. Uwahize bose rero akaba ari umuhungu, yitwa Arakaza Leo Victor. Yabaye uwa mbere mu mashuri abanza n'amanota 99.4%. Akaba yiga mu ishuri rya Wisdom School riherereye mu karere ka Musanze. Bakimara gusoma amanota, abantu bose bari bari muri sale bahise batungurwa kuko bumvaga ko ari ibintu bidasanzwe. Arakaza Leo Victor akaba yarahagarariwe n'umuyobozi w'ishuri yari yigaho, mu gihe we atari yabashije kuboneka gashyikirizwe igihembo cye. Ababaye aba kabiri rero ni 5. Umwe muri bo yitwa Impano Brave Gloria, ni umukobwa, yagize amanota 98.4%. Impano Brave Gloria akaba yari yiga mu ishuri riherereye mu karere ka Bugesera, ishuri rya Excellence School. Undi munyeshuri yitwa Ihirwe Kanimba Honette, akaba ari umukobwa, yagize amanota 98.4%. Akaba yiga mu ishuri rya New Vision Primary School riherereye mu karere ka Huye. Uwa gatatu muri 5 banganyije amanota yitwa Duhirwe Galvin Darcy, ni umuhungu, akaba yaragize amanota 98.4%. Akaba yiga kuri Ecole Internationale Racine. Iri shuri rikaba riherereye mu karere ka Bugesera. Undi nawe ni Nsengiyumva Joanne Holiness, akaba nawe yaragize amanota 98.4%. Nawe akaba yiga mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba. Undi nawe rero usigaye muri 5 banganyije amanota yitwa Ashimwe Keza Geraldine, ni umukobwa, akaba nawe yaragize amanota 98.4%. Uyu rero akaba yariga ku ishuri rya Excellence According School. Iri shuri naryo rikaba riherereye mu karere ka Bugesera. Mbibutsa ko kandi intara y'izi zindi mu gutsindisha umubare mwinshi w'abanyeshuri ni intara y'Iburasirazuba. Noneho reka turebe uturere 5 mu gutsindisha ndetse n'uturere 5 twabaye utwa nyuma. Akarere kabaye akambere mu gutsindisha ni akarere ka Kirehe ko mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Kakaba karagize amanota 91.3%. Gusa iyo akarere kaje ku mwanya wa mbere, ntabwo bivuze ko abanyeshuri bako ari bo babaye aba mbere. Oya, ahubwo nuko ariko karere kagize umubare w'abanyeshuri bake baje munsi y'amanota 50. Hakurikiyeho rero akarere ka Ngoma kagize amanota 78.8%. Hakurikiraho akarere ka Kayonza n'amanota 78.4%. Noneho haza akarere ka Rulindo
kagize amanota 68 ku ijana. Noneho reka turebere hamwe uturere dutanu twaje mu myanya y'inyuma. Tugiye guhera ku karere kabaye akanyuma. Akarere ka Musanze rero kagize amanota make cyane, aho kagize amanota 48.6 ku ijana. Hakurikiraho akarere ka Kamonyi kagize amanota 45 ku ijana. Haje gukurikiraho akarere ka Gakenke kagize amanota 46. Haza akarere ka Nyarugenge aho kagize amanota 46 n'igice kimwe. Noneho haza akarere ka Gasabo kagize amanota 47 n'igice kimwe. Nguko rero uko mu turere bihagaze. Gusa nanone ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu mu bambere. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe muri iki kiganiro. Urarikiye gukurikirana icy'ubutaha. Nge twari kumwe ndi Mizero Felix. Imana ibarinde. Bye.